Thibitari munene wa Kiruguya uria niguo uroretwo iguru ni ikari ma Kirinyaga kungituika no gukorwo na mututhuko wa COVID-19 kuona niguo wina wodi cia keberi-ini cia gutangikira arwaru ma homeno. Kamiti iria yathirwo kurora mehaririria maya yugite ndikenetio ni uria maundu maratwarithio na mbere kuona arwaru no marathie na mbere gukoma eri gitanda-ini kimwe undu uria ni ugwati. Kiba kiria twi nakio ni maundu maria tuona guku ni tuona ati thibitari nitibarire guti sanitizers guti thabuni kinya wa kwithamba in some areas. Andu niko marakoma andu eri marakoma gitanda kimwe, koguo ni kuonania murimu ungiuka andu acio mothe mewondio ni manyitania. Thengia noguo kamiti ino yugite mathabu ma ciringi mirioni 4 iria thirikari ya kaunti beto niguo kubariria thibitari ino matiringirana na kire kigurito niguo kwibariria kuburana na homeno, makiuga maundu ma bata ta kundu kwa andu kwithambira njara na thabuni icukiro-ini nyingi thibitari-ini ino gutire, ona thengia wa ministry ya ugima wa mwiri kwathana no nginya indo ta sanitizer ikoro kuo. Bare reception mundu wakinya batina kinya mask ya kubewa arwaru, koguo mundu angiuka onena mathina make onena COVID-19 iyo kwingira na atwarire arwaru aria mena kuu thiini na andu aria aramiti ona ndagitari citu ni exposed kwende ya COVID-19 ni tondu matina equipment. Mundu kora tuona at least magerageretie ni iretwo isolation iria irabingurwo muthenya unku no kumagiite itanda in a distance. Undu wa kieba ni kuona andu matiraraibaniria matekumenya ugwati urio mang'etheire. Kamiti ino ikiuga bata munene ibinda-ini riri ni kugitira muingi wa Kirinyaga na njira ciothe. No tuona guti kindu kieru kigure, koguo ni turenda kuria mirioni iria 4 twabeire ngavana nigetha arutire wira geria kubariria ni undu wa COVID-19. Ni tukwenda kumenya wira uria irutite mbere ya tumabete mirioni 20 iria tuthondeke thiini wa budget nigetha tu release the mbeca icio thiini wa assembly. Tondu baizo tikwenda ikarige mubuko wa mundu, turenda idirite wira uria ciagirwo ni kuruta. Iboya riao kuri ngavana wa thirikari ya Kirinyaga Ani wa iguru ni kuthingatithia mawatho maria makathikitwo ni thirikari na kwandandura makinya mayo bari kwibariria kuburana na thina uria ungigumira kaunti ino. Ngiribotera Inooro TV, Chetago Masi, Wadia wa Murithi.